Бұл жағы жерде тұрады. Бұл жағы тұз тұрады. Тұз тұрады. 1.62. 1.62. 1.60 плюс екен да? 1.62 шығып атады. Қаратыңыздың қайман аты бар бұ, жөніне қарат бі? Сүлік қара. Сүлік қара. Сен құр çoğum орықтың сүлік қара деп жоқ. Үйнесін сүйінші дәл шанып. Құлағы кеткен. Бақы сүлік қара деп илеген атта? Kişinin de ilegen koşulup. Үйнесін көріп at. Assalamu alaikum dostlar. Улуттук спорт каналының катталуучулары, жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көкбөрүк ормандары, Сузак району Жийде деген айылга келдим достор, 3 көчө. Бул жерде бир жумадан бери ушул агам менен сүйлөшүп аттым эле. Ушул менде Замирбектин карааттын үкөсү бар, ачыдагы Замирбектин жанагы палбандын. Ушуну сатууга чыгарайын деп аттым эле деп чакырды. Аттын баскан турганын байкап туруңуздар. Мен азыр бул акебизди чакырып карааттын маалыматын алып берейин. Замирбек палбан өзү да айткан эле атын 3 малайдан. Ким деген аксакалдан алганмын деген кудо ошонун үкелери болот экен. Анда эмесе мен ат ээсинен маалыматын алып берейин. Ассаламу алейкум ака, дагы бир жолу атты токтото туруңуз. Караатыңыз тууралуу маалыматын сүйлөшөйлү. Эми караатты сатайын деп атыпсыз. Эми чө дегенде эле биринчи карааттын тегинен баштайлы ака. Assalamu alaikum. Rüyemde Karat'ın nesini aytsak, Karat şu 3 malaydan alıngan. Şundan çıkma mal da algam. Şu 3 malayda Zamir degen palvan balanı şön atın urukta tegi oşondan. Ükası dep şu küye ol algan, küye oladan men algam da. Şonda meni kolumda. Bunu ulaka ürgötüp koydum. Жақсы қачырып чаап өзү жиден улактары да. Эми чоң улактарга чабаткан мал келди бул. Өз күчүгө кирип калды. Азыр кичине улактарды менсиңип айтат. Азыр буга чейин жиңгадырга чыкса, буга чейин ам чоң улактарга аралап алат чаап турганмын, о жерде жарап аткан эми. Жанагындай палбан, таанымал палбандара бериле экенсиз. Өзүңүз гана эметип коет экенсиз, а? Ооба, өзүм эле эметип турам эми. Жашмаларды чапканбыз, аз кичине сен үгөтүп коебуз да. Үйрөтүп коюпсуздар да демек атта? Ишенич бар. Ишенич бар буга. Топко киришиге улак ачканда ат жеткизбейт. Үгөтүп койгон муну бар жагыга. Жана айтып аттыңыз го, жана топко салганда да жакшы каттуу барат. Барганда şu тизгин менен какканы жаны оозда. Тизгинде каккан сайын кийип барат. Кармай улак ашып калса жөнөйт. Bunda atqa ıhtap, pıhtap, bunday degen oy yok bunda. Başı ırgıt, uçar bola veriş gerek, kaçar. Kalasa. Жақсы екен. Bunda garanti var. Kim algan adam bunu? Minip görse dağı жақсы kelip durup, hem azı bir körgön жақсы. Çağıp görsün den? Çağıp görüp. Qaysı ulaq dese, kalagan жерге çağıp görse bolar. At demek az suup da erken da? At tayar kuda kalasa. Yaşını ekası dediniz ha? Yaşı toluk ekası. Yemi memesine gelip attır da güçünü. Жазга 3 ası bolar. Hem bu keçkirak var. Hem ekası jaz bolganda. Toluk ekası bolar. Жақсы екен. Үйірге қойдыңыз бу же койбодуңуз бу? Коелekmin, үйірге коелekmin. Үйірге енді kuda kalasa kim peşinesi bolup körük yapmasa uyur yok. Jarasa керек hep şunday. Atlar. Anan janakı toga da verdim деп аттыңыз. Жайлоого bu kunamdarda barıp çıkıp eken. Saz degen жайлоого çıkıp. Ürgönüp kurçun, purçun neselerdi bardıga joğuşan. Demek Toğtaşka da basıp çiğir alıp kөнгөн eken ha? Özü Karabayıl. Inesiyem var bunu hazır Şumalayda. Ondan aldık uruklardan içine. Oğlak alıp verdim şunu. Çoğun beyler. Hazır dağı şunu kızlardan aldı. Dağı bir Jazga kunan baytağını alıp verdim. Şunu da yazdım. Demek bunun enesi de çoğun kenan da? Çoğun enesi hem çoğun. Çoğun bey. Жақсы екен. Азыр biz boyun çenedik 1.62 çıktı. Kelgen adamdığa taktap enel adres толук emeleri geçeyin, ata tüp emeleri geçeyin, salde berişke önemli det kuda kalır. Жақсы екен. Демек бұл кунан чыкма кезинен колуңузда болсо кылык жорук багууга кандай? Багууга өтө жооуш. Каалаган малда кирип
Sibet öçükpü, jarıkpı kirip tak tügünü тазалаганга ötedi. Жауга, пауга, машине чыкканга бул өтө мастер. Juda жоошат. Бул жерден айып жок. Жакшы экен. Жакшы. Ден соолугу бутук болуп ага. Ден соолугу эң биринчиден ден соолуктор өтө жакшы, жакшы жем жейт, отту ham күчтүү жейт. Бар жогудан 5. Пут колуга гарантия берем 100% таптаза путтары. Өтө күчтүү. Жакшы экен. Мынакей көрүп атасыздар. Жакындатып тартып өтөйүн. Үстү да кандай аба? Үстү өтө толуу. Күчтүү үстү да. Инсе дагы адамдар билет. Жакшы экен. Тиштерин жакындан көрсөтөйүн. Тиштерин мына ачып көрсөт. Көрүндү окшойт. Ачып турган жеринен. Оозун кагып бастырып анан кичине чаап койсоңуз болобу? Нары бери көрсөтүп. Жайдан буруп. Жера кабыздар. Жайдан буруп. Арка басып жера кабыздар. Чаап койсо. Жактан чаап берейин. Молор кандай чапсаңыз, Мынакей достор, чуркап жүргөн Замирбектин карагаты эми Кыргызстанга белгилүү ат. Мыктаттарыбыздын бири. Тектүү аттардан издегендер болсо кайрыласыздар. Çok чоң ат экен. Kamçı doğuş. Doğuş menle. Ау, canım. Kırgız yılkının çoğun gen bak. Kırgız yılkının çoğun gen çındığında. Boldu bak kayta örün. Bıcırap jetpey kaldı emez. Yem koyarım. Koyarım attı bu var. Doğuş kılıp. Boldu. Geliveriniz boldu. Sülük karanın basını kança desem o? $10.000 şu kan var, kerip turayır. Minip görsün, çağıp görsün, salıp görsün ha? Çağıp görsün. Sallagan jere çağıp görsün. Mınakey dostlar, Sülük Kara'nı sizlerge malumatını tanıştırıp verdim. Sülük Kara jaksa mına ulak sezon. Çakırыңыздар улакка, салып көрүңүздөр, чаап көрүңүздөр. Атесин айткан маалыматтарын уктуңуздар. Бирок атты жанынан келип көрсөңөр да башка экен. Зор ат экен бирок чындыгында. Ооба сүрөттө башка, жанада башка болот. Оо.